Oh, ada suaranya dulu. Ini dari Ustadz nih lah, Ustadz Ridwan nih, dari Sama, Semarang. itu dari Zoom dari pusatnya mungkin ada suaranya gitu. Oh Gitu. gitu. Sekarang yang Coba. model baru. Jadi kalau direkam Oh. ada ngomongnya dulu, saya juga kaget. Oh, Baik. betul lah. Heeh. Tapi yang tadi ya Ustadz tuh dia tak kelihatan dia punya tulisan Pak Ustadz. Nasib baik, untungnya ada Quran dari Pak Ustadz nih, saya baca nih Quran. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Kan ada gunanya juga, banyak Alhamdulillah, kegunaannya. alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al-Muzammil. Ada Kalestari Anan di Malaysia. Silakan kakak, orang Klaten nih ya. Terima kasih. Bismillah. Coba ya Pak Ustadz. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Ya ayyuhal muzammil. Bagus, kurang nyamber di yang keduanya aja. Oh, Ya ayyuhal muzammil. Muzammil. Ada ditahan mimnya gundah karena mimnya bertasdid. oh, Muzammil. Ayo coba lagi. ulang. Nah, Ya ayyuhal muzammil. kemudian Oh, kumil, kumil, kumil. Qumil laili illa qumil qumil laili illa qalila. Kumil laila ya bukan laili. Kumil laila. Laila. Heeh. Qumil laila illa qalila. Kumil kumil laila illa qalila. Nih, kumil laila illa qalila. Kemudian Nisfahu au awing nisfahu hunya ada alisnya tuh mad silah qasirah yang berubah menjadi mad silah tawilah. Jadi ada alis tuh. Nisfahu aw yaqus minhu qalila. nisfahu awing kusmihu qalila. Agak kelewat. Nisfahu awingkus awingkus minhu qalila lagi kelewat. Nisfahu awing kusmihu Minhu qalila. awingkus minhu qalila. Nisfahu awing kusminhu qalila. Bagus. Nisfahu nisfahu awingkus minhu qalila. Kemudian Auzid alaihi rattilil wahnya ketinggalan. Warat tilil. Ya Nih, Allah. baca Quran tartil. Auzid alaihi warat tilil Qur'ana tartila. Ya lagi. Auzid. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Dulu saya pernah berpikir bahwa kalau Kalestari Anan nggak bisa pinter, nggak bisa pandai. Saya gimana? Sementara alhamdulillah ya, jujur pesantren banyak dibantu, mesin air dibeliin, alhamdulillah terima kasih. Tapi ternyata dengan semangatmu, alhamdulillah ya, masya Allah bisa. Walaupun memang tidak seperti Iya, Bu Pak Ustaz. Patona, Bu Patona mah kan dari kecil memang udah pandai dia mah ya. Betul, iya Tuh. Pak Jadi Ustaz. Kak Lestari itu dari nol di sini ya, alhamdulillah, masya Allah. Ini nanti saya Ternyata akan dengan ulang-ulang semangat. terus, Pak Ustaz. Betul, betul diulang-ulang terus. Ini bagus ya. Biar lancar. Heeh. Auzid, auzid, auzid alaihi warattilil warattilil Qur'ana tartila. Nah, nanti belajar lagu ya. Kakak bisa kok. Terus inna
Inna sanulqi alaika qawlan Alaika koknya pendek ya. Alaika qaula. Inna sanulqi alaika qawlan sakila. Bagus. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna inna sanul inna sanulqi alaika alaika qawlan thaqila. Coba lagi. Inna sanulqi alaika qawlan sakila. Malu sama anak. Anak keluaran Kairo, Mesir. Bukan Mesir ya, di mana ya? Kemarin di Jordan. Sudan. Jordan. Yordan. Coba anaknya pintar keluaran Yordan, mamanya nggak bisa baca Quran. Malu kan? Bukan berarti malu-malu apa. Kita kan Makanya pengen, belajar Pak Ustadz. betul. Kita pengen sama-sama di surganya Allah. Ya, Insyaallah, jannatin. amin. Gimana Mudah-mudahan kita ya Pak bisa Ustadz. masuk surga kalau kita Qurannya nggak bisa baca, gitu ya. Karena semua sholat itu ibadah itu ada Qurannya, ya minimal Betul, hafal dan benar. Alhamdulillah ya. Jadi Ustadz. sekarang kalau dulu saya cerita Kak Lestari ya, masih ingat saya. Kalau dulu minta diambilin sama anaknya Quran, cuman ngambilin Qurannya doang, tapi nggak berani baca. Tapi sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit ya Kak ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini barangkali memberikan motivasi kepada yang lain. Kalau Lestari Iya, anak ini memang usianya belum begitu sepuh, baru 42 ya kalau nggak salah 41. Tapi dengan semangatnya alhamdulillah. Gitu, udah punya cucu 2 kalau nggak salah. banyak dah cucu Pak Oh Ustadz. banyak cucunya. Alhamdulillah. Saya pikir Iya, cucunya 2 ya, anak perempuannya anaknya tinggal 2. 2, heeh. Laki-lakinya sudah pergi duluan ya, Iya, nunggu di sorga iya Pak sana. Ustadz. Insyaallah, amin. Mudah-mudahan Baik, ya. insyaallah mudah-mudahan. Ini ya, Hmm. a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya gini, innana sekarang. Innana si Syiatal, innana syiatal laili. si atal laili ya asad dua wow Wat'au, au wa wat'au, au wa aqwamu kila. Wa ak, mukila dibaca lagi. Wa aqwamu, wa wa aqwa. wa mukila. Tuh ya. Innana innana syi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Ini dibagi 2 juga bisa, ini kepanjang ya. Saya napasnya juga nggak cukup sebetulnya kalau nada rendah. Innana innana syi'atal laili hiya asyaddu wat'a, sampai situ harusnya ya. Asyaddu wat'au wa aqwamu qila. Coba bagi 2 bisa nggak? Yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Innana ya Allah. Innana, heeh. Innana siyatal siyat Innana syi'atal innana siyatal laili ya asaddu sampai mana Pak Ustaz? wat'au, wat'au. Sadu wa ta'au wa aq wa wa aqwamu wa aqwamu qila. Nah di ujungnya udah lumayan, di sininya tadi belibet ya. Heeh. Innana, innana, innana syi'atan laili hiya asyaddu wat'a. Coba lagi Kak, tenang di sininya nih yuk. Inna nasi'atal laili hiya asadu wa'a Wat'a. wad
Heeh. Wa gitu Pak Ustaz. Terus ya? Mau Tadi kamu mau di udah ngomong. Mau diulang apa mau diterusin? Ayo. ikut Kalau Pak mau Ustaz lah. kalau mau diterusin saya ulang ya biar kakak latihan nih. Agak susah di sini, Bang. Itulah. Innana 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 syi'atal laili hiya asyaddu wa'a hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Nanti kakak ulang-ulang ya. Agak susah Oke. memang di sini. Betul. Nah, Nanti ini masih agak ulang-ulang. mudah nih. Innalaka. Innalaka finnaharis Jangan pindah risabahan haris, jangan pindah haris ya. innaha Innalaka finnahari sab gitu ya. innalaka finnahari sabhan tawila. Nah, pinter kan? Tadi susah ya, yang ini emang agak susah. Ini saya ulang lagi biar kakak bisa ngulang yang ini ya. Insyaallah. In innana innana syi'atal laili hiya asyaddu wat'a hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Di sini agak susah nih, harus agak cepat. Ini yang berikutnya mah gampang, kakak bisa tadi. Inna in innanya pendek ya. Yang ditahan gunanya doang. Innalaka 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 fin nahari sabhan tawila. Kemudian wazkur. Waskurisma rabbika watabattal ilaihi tabatila. Bagus. Wal quris rabbika wa tabattal ilaihi tabtila wal quris rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Yang bawah. Kalau nggak kuat bagi dua ini bisa ya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu. Bisa sampai sini nih kan nih. Kalau nggak kuat. Tapi kalau kuat bisa sampai akhir. Nanti Bisa tuh. ini Boleh ya. dulu. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu. Kalau kuat sampai sini. Ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masrik Rabbul. Rob Rabbul. Rabbul masriki wal maghribi la ilaha illa huwa. Salah. Kalau dihentikan jadi sukun. Oh, la ilaha. Illahu jadi mantobi Oh, ilahu. ya. Oh, mencatat. Karena dihentikan. Iya. Ayo lagi ulang lagi. Ya Allah. Rabbul masyriqi. Rabbul masriki wal maghrib Wal ala maghribi jangan dihentikan. Wal maghribi jangan wal maghrib. Wal maghribi. Ayo lagi. Rabbul masriki wal maghribi la ilaha illahu. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu. Ulang lagi dari la. La ilaha illa, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. La ilaha illa huwa. Sekarang dibaca, diterusin ya. La ilaha dari sini. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Agak cepat di sini hu-nya pendek ya. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Iya bagus. Hu-nya masih ketahan sedikit cuman nih di sini nih ya.
La la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Ditahan di i-nya. Ayo coba lagi. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Bagus. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Nah, tinggal ngelatih-latih kayak ya. Udah lumayan alhamdulillah. Kemudian wasbir, yang kita harus disuruh sabar. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajara jamila. Kalau nggak kuat kakak bisa berhenti di sini. Wahjurhum. Wajurhum. Wahjurhum. Kalau kuat sampai akhir boleh. Yuk, silakan. Coba Coba. dulu ya. Coba dulu boleh. Wasbir ala mana tadi Pak Ustaz ya Allah. Betul itu. Betul itu. Wasbir ala ma yaquluna Wahjur bukan ahjur, ini wahjur. Wahjurhum hajaran jamila. Iya. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Kemudian wadzarni wal mukadzibin. Boleh. Ulang lagi wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Ya, wal mukadzibina Wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum agak nyamber wa mahilhum qalila. Udah bagus, tinggal dilatih tasdidnya ya. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Wa mahilhum qalila. Latihannya disentak kayak gitu. Nanti kalau udah bagus nggak boleh sentak. Ulin na'mati wa mahilhum qalila gitu. Cukup gitu aja, nggak usah disentak. Tapi latihannya perlu disentak. Ini Kak, inna ladaina Ya Allah. betul, angka lau wajahima. Angkalau Hanya panjang, wajahi. kalau ada kap gini panjang. Angka lau. Oh. Inna ladaina angkalau wajahima. Inna ladaina Ya Pak Ustaz. Ta'am. Ya, terus wa ta'ama dza qussati wa azab. Wa ta'aman za gussati wa azaban alima. Panjang ya. Mantap. Saya punya internet ke? Siapa punya nih Pak Ustaz? Alima. Kakak dengeran? Internetnya Ada. kenapa? Ya. Ada kajak hilang. Kajak dulu Pak Ustaz. Oke, coba dulu. Mana? Ini Kak. Ini ulang Pak Ustaz. Tadi nggak ada suaranya Kak. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'aman
Zagusti wa azabang alima. Zagusatiu. Ya, ketinggalan tadi sodnya. Zagus. Zagusti wa azab gitu. Zagusatiu. Dibaca double. Tasjid. Siapa Ustaz? Saya punya tadi lah diisi paket tapi kenapa? Siapa Ustaz? Ayo. Suara dia agak hilang. Siapa Ustaz? Bisa. Atau itu dulu, kakak mau ya. Gitu. Tadi mana? Tadi foto aman apa tuh? Soalnya tadi ketinggalan. Wa ta'aman zaqusatiu wa 'adzaban alima. Ayo. Wa ta'aman zagussati wa azabang alima. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. Kemudian yauma Tarjuhul ardu wa jibalu wakanatil jibalu kasibam mahila. Gila, kasibam. Kasibam. Ya Allah. Di sini tadi agak ketinggalan. Yauma tarjuful ardu wal, dunya pendek. Yauma tarjuful ardu wal jibalu kanatil jibalu kasibam mahila. Kalau kuat bagi dua. Coba dulu ya. Ulang balik Pak Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufu Yauma tarjuful ardu wa jibalu. Ada sukun. Wal jibalu. Walnya keluarin. Oh. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wakanatil jibalu kasibam mahila. Wakanatil jibalu kasibam mahila. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Kemudian Inna arsalna ilaikum. Inna mad zaid bin fasil. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum gitu. Teruskan Pak Ustaz. Boleh. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Terus Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhaznahu akhadza wabila. Ya Allah.
Alah, ya Allah. Yang ini tah, internet saya ke Masya. gimana tuh, ke line dia kurang bagus Oh, sinyal. kuotanya ya? Udah Tak ada dah isi Pak Ustaz, baru saja saya isi. oh, Masya Allah. Cuman takut dia punya sinyal tuh kurang agaknya dia punya ini kan, kurang memuaskan kok Nggak sebab masuk mendung. ya mungkin malam ini. Mhm. Alah. Fa'asa فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Coba lagi. Mana Pak Ustaz tadi sampai ini ya? Fa'asa iya. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzan wabila. Terus. فعصى فرعون الرسول فأخذناه bunyi pendek ya. Mhm. فأخذناه فأخذناه أخذا وبيلا. Coba dari فأخذنا. Oh dari sini. Fa'akhadnahu akhzan Pendek. فأخذناه فأخذناه oh, wa akh fa wa akh فأخذ eh, فأخذ fa wa akh wa akhadnahu فأخذ فأخذ akh فأخذنا wa akhadnahu akhzaw wabila. فأخذناه أخذا وبيلا. Kemudian fakaifa Wa kaifa tattakuna in fatat wa kaifa tattakuna in kafartum yauma yaj'alu wildana shiba. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Kemudian as-sama'u As-sama'u fatirum bih gitu Pak Ustaz. as-sama'u munfatirun bih. Kemudian kana wa'duhu Kana wa'duhu maf'ula. kana wa'duhu maf'ula. Kemudian inna hadhihi Inna hadhihi tazkiratun faman sa'attakhadha ila rabbihi oh, sya'at takhada. Coba fama faman sa'attakhadha ila rabbihi sabila. iya. Inna hadhihi tadhkirah فمن 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 شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Kemudian Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil min sulusail sulusayil laili wa nisfahu nisfahu wa sulusahu fasulusahu wa ta'ifatum ta'ifatum min minal 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 ladzi minalladzina ma'ak gitu pendek Ustaz. Terus minal ak ladzina ma'ak minal minalladzi ma'ak tanya pendek minal ladzina ma'ak minalladzina ma'ak ya ma'ak wallahu wallahu yaqdirul yuqaddirul wallahu yaq ya wallahu yuqaddirul laila wan nahar wallahu ya Allah wallahu wallahu yuqaddirul laila wan nahar wallahu yuk
Wallahu yuqaddirul. yuqaddirul laila wan nahar. Bagus. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima. Ali Alima allan. alima allan Tuh. tahsu Suhu. alima allan Tuh. tahsu Tuh. ya Allah Suhu. tuh suhu fataba alaikum faqra'u fa fa Faq, faq, faqra'u. faqra'u Faqra'u. Bacalah Quran yang mudah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u. faqra'u ma tayassa ma Tayassara. ma tayassaru minal Qur'an. Bagus. Alima. Alima an sayakuna minkum Sayakunu. Alima an sayakunu minkum marda. alima an sayakunu minkum marada Wa akharuna. wa akharuna Yadribuna. yadribuna fil Bil ardi ardi. Yabtaguna. Yabtagu. yabtaguna Yabtaguna min fadlillah. min faslillahi Min fadlillahi. min fadlillahi wa Wa akharuna. akharuna Yuqatiluna. yuqatiluna Fi sabilillah. sabilillah Fi sabilillah. Fisabilillah. Bagus. Faqra'u. Faqra'u ma Faq. Faq. Faqra'u. faqra'u ya Allah. Faq. Faqra. Qalqalah sugra. Faqra'u. Fa Faq. 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 faqra'u ma Ma tayassara minhu. ma tayassaru minhu Wa punya pendek. Ma tayassara minhu. ma Tayassara. tayassaru minhu Wa aqimus salata. wa Wa atuz zakata. zakata Wa aqridullaha qardan hasana. Wa aqridullah. aqridullaha qardan Hasana. Hasana. Wa ma tuqaddimu. wa ma tuqaddimu Li anfusikum. li anfusikum min Min khairin. khairin Tajiduhu. tajiduhu Indallahi. indallahi Huwa huwa khairau. khairan wa Wa a'zama a'zama ajra. ajra Terus wastaghfirullah wastaghfirullah. Berhenti aja nih, ada al-waqfu aula. Wastaghfirullah. wastaghfirullah Wastaghfirullah. Coba ulang. wastaghfirullah Wastaghfirullah. wastaghfirullah Innallaha
Innallaha Ghafurur. ghafurur rahim. Ya Allah. Innallaha ghafurur Aduh. rahim. Nah, ini ujungnya agak-agak susah. Nanti tinggal ngulang-ngulang ya Kak ya. Ya, Terima insya Allah. kasih walaupun internetnya dut-dutan di sana ya. Ini bagus. Terima Ya, kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini Sama-sama nanti Kak Lestari. semua saya akan ulang-ulang terus Pak Ustadz dengan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, biar Iya, lancar. biar lancar ya. Kan Biar nanti orang orang-orang kata kaget. Orang-orang kaget. Setahu saya Kak Lestari itu nggak bisa tak baca pandai baca. Quran. Oh sekarang bisa ya itu. Allah Iya, bisa karena biasa ya, karena sering ulang dan ada betul. gurunya. Insya Allah. Nah, ya Iya Pak tanpa Ustadz. gurunya, gurunya setan. Harus ada gurunya juga. Betul, Gitu. betul. Yalah Terima kan kata orang kasih. baca Quran nak kena lancar kan, tak boleh nak Ah, betul. tersekat-sekat. Kan kalau Iya, belajar nih malah namanya belajar kan, nanti kalau dah terus betul. Kalau udah ulang pintar ulang mah nggak ulang usah ulang. datang ke sini, gitu ya. Tak jumpa Pak Ustadz Kak nanti kalau Jempel, alhamdulillah ya. Salam buat Kak Ahnan ya. Terima kasih iya atas insya segala Allah ada. kebaikannya. Suatu hari nanti mudah-mudahan bisa ke Indonesia, bisa mampir di Insya Allah, Cibiru, amin. Sukabumi, Jawa Barat Mudah-mudahan. ya. Malam dia Insya Allah. bilang, ngaji Hmm, Ustaz, ngaji hari ini. Sik kirim salam dengan Ustaz. Insya Allah saya cakap rupanya tak hmm. jadi. Iya, iya. Oke lah Pak Ustaz, terima kasih Ya, banyak. Insya sama-sama. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.